regire ni mwiroreri atagukuga ati ni ndaregire tikorega ndaregire ni mihango hapa na pale ni judo ali hakuhi na turethie nitukuhura karaudi ndenda tugere mau rodi kwikurika tugere na tuthina pale oguo tukionaga andu itu na kuu na ni wega tuingire gatheti ni riwi na tukuingira na gatheti ya Daily Nation na moko-ini make anyitete mucarica no he kindu wamba gutumura ndereti hatumura na ni wega tumihutite na riganirwo igi uhoro arimu ICD ndatumirwo message ni mundu ungi ajira ati arimu ICD anathari marihagwo 7,000 surely mwarimu no atinde na kana gatoe ginya kuhuthira poti atinde na kana ginya gatoe karamenya kunyita karamu acoke heo 7,000 nagua ndaga hinya nta 250 muthenya acha no mwarimu ucio atinde na kana kauma na ringi kage kadropirwo hau na ngari na ndiga ati kudropo na ngari ni beca iria nini akodira hetia ne ndari kana gukiro beca nini iria wagirwo kurihwo mushara cari ne ngiri cigana 14 hau oguo na mwarimu tocio ningi tukumuhe mushara uria munini agirire kurihwo ne ngiri 30 yes uria munini piu mwarimu ana thari agirire kurihwo ati nini ni piu aticio na ndangenda kugweta hena andu na arimu aya mari moko-ini ma county government arimu ana thari tigo reke gatuika governor mwarimu ana thari arihwo wega gutiri mundu urutaga wira munene muno county yakwa mwarimu wakwa wa nathari ngiri 50 good county rianga tuthigatheti haya anyitete muthari gatheti ya Nation na ni president Uhuru Kenyatta tuthi page 5 moko guoko gwake kwina mucarica kiboko gia kuhura gucuthura andu aria mari akiama kia Jubilee no ngoro cio ni ciagarurukire kana utukwa Jubilee muthenya Jubilee utukwa UDA Joroge kiama giki nikio president Uhuru Kenyatta na munini wake Dr. Ruto mahuthirire na tukimathura githitiguo nigwacokire ukianatagwo kugia hihi na kwaga kuiguana na kuri gikiama gikihana tagi kugayukana kuri andu amwe mathire mona wa Ruto na ange magitigo mona wa president nigukire acio ndakwira utuko maragio na muthenya makario nio marandikirwo irwa riretwo show cause na tirwa riego guo mundu atari ukwaga kurutororwo giturwa-ini kia kamiti ya bunge iria utongoragia niki na nduriroyo kuri kiama na mutongoria wa kiama umwe wao aretwo David Gekaria ni mubunge wa Nakuru Town East na akoragwo chairman wa kamiti ya bata muno ya energy ni iretwo influential ni akire ya bata muno energy akire mamenya gohoro wa maguta na koindo wega uhoro wa thitima ni kamiti ya bata muno Gekaria ena matuko mugwanja magucio course kwaga oguo kiboko kurache Gekaria ri gatheti ni yandikite ri Gekaria ni mubunge wa Nakuru East ria mbere ri 2019 kwari na kiundu kingi kihukanio kigikiheriria andu kamiti-ini ici ekire uguo igwa ni kurokwa kiamba gucoka mwena wa Uhuru akiguthoka kwa Raila ni twamuonire riu ningi ni aracokire kwa Ruto ucio ungi urarutororwo ni Kato Ole Metito ni wa Ruitogito mubunge wa Ruitogito Kato Ole Metito ri ni akoretwo mundu ugukorwo atari royo na atongoragia riri he chairs the powerful Defense and Foreign Relations Committee ya bata muno ikoni ugitiri wa bururi twina Catherine Waruguru ri wa kuria Laikipia hindi ria mbite kurari ni ambite guikio nja icoka agicokerio wira wake na tukimuona kwa baba na gituka vice chair wa kamiti ya Girigasha ni ekuma kamiti yo aga go show cause mena thiko mugwanja haya ucio ngino etagwo Ali Wario oni mubunge wa Bura wa kuria Bura ni muhe marwa mathiko mugwanja kareke Bioki ni wa Mara ni meruka ni Tharaka ngwiciria Tharaka ni twina Rashid Mwashetani uyu ni wa kuria Runga na ucio ungi William Kisang wa Marakwet West ni ukuririkana kuhindi marutororirwo andu aruto Mwashetani cio wagweta ri akoroga vice chair wa kuria kwa Lands Committee kwa migoda na Kekisangire atongoragia ICT Committee ukurikana hindi marutororwo andu megwetwo Denduale achomorirwo na gitike gwikineo Amos Kimunya Kipchumba Murkomen akieherio na gitike kineo Samuel Pogisio
ni kwarutirwo nginya Susan Kiheka, Benjamin Washiali, na ule wale munini wa speaker ugwetwo Kindiki Kithure. Orochu ngatheti irawikira mukonde thutha wa kwaria na Emmanuel Wangwe, majority whip. Koroteka president arenda gukorwo akirumia kiama giake kigakorwo na meri kia Jubilee neko kinene na andu matarege kana matarai kiama yake magathikiria kingi neguo. Haya, page 4 ni kiama kia deputy president William Ruto UDA mari kwandikira president marua na marua macio maratumwo kope kuri director wa national intelligence etagwo Philip Kameru. Marua macio maratumwo kope kuri DPP Nurudin Haji, DPP ni munene wa thitango cia muingi, na marua mau maratumwo nginya igoti ria ICC, maratumiro chief prosecutor. Marua mau ni makuga ati Njoroge, ni makuga ati kiama kia ODM kana thirikari ni irahuthirwo kuthararia mishemanio ya mwena omwe wa uteti wa UDA. Uguo kurorwo tondu kuratwika ati mishemanio ya UDA ni iratharario toguo waiga ati na iratharario ni ODM. No mutongoria ODM arakiumururukira ira na araria Raila Odinga Ruto ni kuona arona ni agahotwo is merely clutching at straws. Utira do ODM maraikia mahiga mundu ucio ekete mathafu akona ni akuhotwo ru akajia kwireherera ngui ni tharetha. Raila arauga Nairobi akamihata yothe Ruciini tondu mena Uhuru ri marieri ma kura cio ni makiria ma 1.6 million riu me hamwe koguo Nairobi ni kumihata Ruciini na mashinde. Tuthi page 8 kuria witagwo Kakamega. Nuru wathi Kakamega? Ndirona ta thiete Kakamega, thiete Maraba, ndiramenya ndagerete riko ndidaithirania Western ndidaithirania Maraba ndidaithirania mwena ucio. Kakamega ni kundu guthaka muno ni ta Kiambu kwirera riega muno na kuri andu aingi muno Kakamega niyo yari headquarter yari Western Province. Kakamega kwi andu eri aritu muno guku kiuteti. Twina Senator Cleophas Malala na the former senator Dr. Boni Halwale eri mari kiama kia UDA. Aya wathie kiama kia UDA ri andu aria me hakuhi muno na Ruto ri marauga Cleophas Malala ri aneo tigiti wa kiama kia UDA kuhuranira giti kia governor wa Kakamega. Correct. Governor ria wikiri foparanya ni hinda ria kiara arikia undu ucio kota gukira hakaria Karwale muno tondu no tutimwo na gikira Ruto campaign eri muno. Aya uyu githeti wa ANC tondu no tugire no Marara ni njuka kwa UDA uri tuire UDA ahuragira Ruto marebe eherio nona mathafu macio ti mega ona wito urakare wita mundu riu ni kuroneka haha ri niguo gutimuranwo kuu. No Halwale arauga atiriri Senator Malala he is welcome ni we welcome Senator Malala to our party. He's a youthful and vibrant politician and the party has a lot of space to accommodate him. No, but Malala, the former senator has refused to be drawn into discussion on the looming tussle for the UDA ticket. Ni andu marama tidikiriria haro no we ndarenda haro erere gwatiri nitukurwa kana nitukurwa na Malala neguo ucio ni mundu gwitwo Halwale uragwa uguo. Page 21 todo hena de toturaruga tushikore riri gatheti ya The Standard twauma 21 ri ngukira hau hangi na page 21 ina ndeto njaga cia kuma na Ikuru no ni gwendaga wambe rugame page riri torofu hanini page 12 torofu hanini page torofu hanini he muthuri urakuire ucio hau thi koroteka muthuri uyu ri niwe wahurire mbica iria yake mathi tuturaga ithuothe tucuretie micii gwitu nona mbica iho yake mathi anyitwo uguo na macegera ndu mionaga ino anyitetwo enyitete atari na shati enyitaneirie moko meri Kimathi mundu wahurire mbica iyo ni arakuire na niwe ucio retwo atia Tyrus Murage Kimathi. He was the first man to take Dedan Kimathi's picture after his arrest in 1956. Arakuire na miaka 90. Yes.
90 years. Bicho ne gutiri mundu tamiwe. Bicho ndame. Amerika nai? Na muthuru wahurira bicho yole thutha ucio ne athire kuruta wira riri. Kuri niwe urakoragwo ari forester in charge wa Karura Forest Station ne aruta wira miatuko maingi muno mutito wa Boretam Karura odo mona Kamete Forests. No urakoragwo in charge wa mutito wa Karura. Ne turegwa ne agothikwo hakuhe na mutumia na muharia mutumia yake athikirwo kurutagwo ihururu kuria mucio ihururu ni kuria Nyeri page 21 na governor wa mbere wa county ya Naikuru Kenothia Bogua arauga ego support governor Lee Kenyanjui ikereka ria keri ria guthina mbere na gutongoria county ya Naikuru na njira nguhe Kenothia Bogua de kurugama Naikuru support uria wa mucindire niwe gwitwo Lee Kenyanjui Njoroge undu ni ndona wi mwega watongoria kurikanira na kugia na kwaraniria itokora tukite Kenothia Bogua ni egucoka kuo arari Naikuru hindi no kurana mathiko ma mundu ari mea Naikuru gwitwo Thuo na athia Naikuru akigera wabici kwa governor Lee makigeithania makiaraniria na matire monana uguo ni ria mbere kuma Kenyanjui ahota Kenothia na maracamanirie na mararia ere kata call undu uria ura pundits nado marora maundu ma siasa marauga itua ria Kenothia Bogua kweyeheria giti kia Naikuru ni ri guteithia Lee Kenyanjui na hanene muno na Naikuru ni andu eri ni Susan Kihika kana Lee Kenyanjui hatire wa gatatu ni two horse to ni gatheti ero gatini agikwa mundu retha giti giki ri gatheti ero giti giki ni Kihika na Kenyanjui two horse haya damaka ni Kiambu hau gakona ni no kola mi hau Kiambu ya ikomakia na ki ya makia atiriri andu amwe account ya Kiambu marutawira account ni ya Kiambu ri ni mathiete gwa Kabogo aya gwika atia they are joining Kabogo campaign MCA amwe na county staff maji mundu agatiga wira na ahetwo wira agathi gwika atia agathi campaign ahetwo wira ni governor Nyoro ni mwandike ni imagine no dararuta wira ego Kabogo magika campaign imagine kaina kuo goikara ati itigo handikitwo ndiga kironda kiga maundu ma hara yandikitwo MCAs and county staff join Kabogo campaign kogo Kabogo ni ararugama governor nitaguo haya riu ri campaign cia Kabogo ri kuratwika ira atongorio ni brother yake na they operating from one of his palatial homes. One of his palatial? Yes, one of. The palatial? Asha, one of. Ne meige, ne meige. Ena meige palatial. Na brother yake dika ne patikana ne kangethe. Neo maratongoria maundu mariku. Maundu macio from one of his palatial homes. No igwa kundu gwetwo palatial. Koratika ne kuruira gituro giki kia governor na riri. Of course incumbent Nyoro egitini. Ani akuruira giti giki. Hena Wainina wa Jango. Hena Kiambu Senator Kimani wa Matangi. Hena mundu gwetwo County Assembly Speaker Stephen Idisho na mutumia wirika kurehe haha Miss Mwende Gatabaki na no wariganirwo ni Juliet Kimemia Juliet Kimemia ararugama na kiama gia kano andu ayo othe Njoroge mundu ritare ndaria nake no Idisho speaker ucio no ni tutare twa ndiramuonete hindi arokete Kimuri ni ucio ndi ona ndingekwira kiria Kabogo namjua governor Nyoro namjua Kimani wa Matangi namjua Patrick Onena Jango namjua Juliet Kimemia namjua vizuri Mwende Gatabaki namjua nilimjua hiyo siku nenda tukanero kama yake gwire nitaro iro naguo yani urari gwatiriri arata kuothe ni mararugama ugu support you negwita kamucemanio haya page 27 page 27 tuone bicha haha ya kwa Brendan Tharakanithi page 27 kwa Brendan ni kundu gwitagwo kuria Kangeta mwanake ucio ni ndironi ritwa riake ria mucii ni ririko ucio Brendan etagwo Dubai rege ena rege nyari rege ni murimi mutega
tarora group ine ria tureka aya ni andu ni mundu redia matunda kuria Nyeri etagwo tawe Boniface Njoroge aratwenderia maembe kuria Nyeri town haya kuratuika ni kimera kiamo kuna maembe maingi maembe ni mega na mena samai ndacokire kumenya atiriri hindi ndinjira kurugama hari uguo o barabara ino irakwa ya Marua kuma Keno guthi Marua ri he atumia mendagiria indo hari atanakinya Kabiti hau ri makinjira gwa itunda ria kwe iembe ria Isiolo na kwe iembe ria Meru na kwe iembe ria Kukungi na manjiririe matiumaga undu umwe ndikana ria Isiolo kana ria kuriumaga ciringi 60 rimwe na ringi riuma 20 riu uyu arendia riake kibao na ramagira riri Tharakanithi ni maingi mayurite Tharakanithi maembe riu ri maembe maria guhinda rigana atia ningi magathira kiro mieri 3 riu ningi tugeterera Januari ingi riu korwo no ko factory nona matunda ta mathonde kwa juice ya kiria ne kaigu kaigu kana uri itunda riri ringi tondu mathukaga na ihenya muno tondu riu menye matikaraga ucio niguo thina wa matunda ma season kana uria mangiheo value addition kana mundu ajie gukuria matunda matari na riri kana ukuragia maembe hindi ya gutari na mo maingi wakoragwo ati wina mo kwina mo throughout icon rain fed agriculture matunda ni mega ino thoko kainayo ina matunda maingi nona kuria marigo ino ni thoko iriku Nyeri town in Nyeri town dika ni thoko ari ka ni harero in Nyeri at his market stall in Nyeri town Wedu Nyeri ha ni marahona turekia na cartoon page 16 wona gekirwo cartoon gaka andu ni mekumenya andu aya maratega thamaki na matiratega thamaki kuma iria-ini acha ni andu eri na matikuriga umwe ikarire wheelbarrow na ungi arugamite na ni horu mari no mundu no agoi mai-ine marugamite muico-ini biu na thamaki ici maratega ri matiracitega kuma mai-ine na mai-ine kwiyuria thamaki mareka atia maratega iria mundu ategete he muraruta iria cie hurubaro no gya karuta iria cie gakabu-ini mundu hamugire ici ciina guku thi muratega iria tegete ni cio renda kuiya aya katuni kaudi kega ona direciretie from that end andu hawikia ndua no ruwi utahe andu urataheria thamaki iria tegete na gutire utaragira cioyo andu amatikurigania ndikumagweta maretwa toti mandike no matikuriga ni kuiyana maraiyana ugathio andu aria ndicokaniriirie wega na ngamenderia nyimbo cia kwari ngamagira ni wona uragira ni wina andu gira aria matari na kundu no na itoria iguaga atiriri 20% ira supporting ania na 20% ira supporting ania andu hatugire no 40 itari na mundu ri turenda ria twendi yaku riu uguo niguo bururi wanyu ikaire kabisa. That's a very good cartoon. Ino ngene to kwigua amemerekia na aini aria maretha giturwa kia woman rep county ya Kiambu. Yes. Kotage igerera gete Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Action,